Negasngi ke Dorbar Chnong Chutwakhu juai das dang go ye lehkmen dap cispa snem nama ke centenary Jubilee Celebration Hamadan Jerusalem. Hewa Menteri Rangba ke jela u Conrad sangma de manukam u kongsan. Hei amlang usumbut Menteri Rangba usngau bahalang dhar. U MLA ke juai u wailat miki shela. U MLA ke amlarem u lehkmen rembui wa kiwi. Hagani kesengi de em gaya lang hewa de yok ki kentin pediang buram na u wahet chnong u PW lengdo. We de yok ki kentin ngup lai na u Reverend Dr. ER Tongper. Hewa de penher le ya kalama ka chnong. Wailat miki shalla hawa ye kalam de ikubleu ya ka chnong wada kenjok ka cispa atali ki snem de bukit bok ya ki kon ka chnong waro. De ongu wa hei lai luti wa cispa snem de em baji e ikor. De wa ikubleu ya ki wada sen ya ka chnong de kermen wa em iya tali. Haperdi ki kon ka chnong de wa kular wa em ktilang wa ka chnong. Nay benta ibaha imian. Nay liang usnga bahalang dhar da ongu wa kani ka step uman go ka wa sa kan mo ya ka chnong chutwakhu de wa ong wa ka luti ki cispa atali ki snem to iwasuk tang wa ini waro man inay perkhat jangai ki wa he wasian ka chnong ki wa da sedang ya ka chnong. Da ya ro ya ka chnong wa em iba khali ya ka de wa pentim wa da pelaj nyau paulak ya ka chnong. Cucu usumbut Menteri Rangba daya rok bahau ya kejuai wa miat ko khamtam wadawan kami khalia games ka woman hajuai dewa ikublei ya warok ki wa MKT ha ini ikam. U Conrad sang makam u kongsan hawi ye kelam do ongu idau wa kerpat u open kala ya keyalang to wadau em ke kabinet meeting mentu hasora ka wobut wan ke kabinet retreat ka chong perkhat ki he sorkar ya ki kam wa ka sorkar ule ko. Doong wan ne man go kesengi wasa kan mo ya kechnong dewa kan mo waram ya ki wada sen ya kechnong ki wada cakri ya ka kamju dewa kho la ye pertu ki kat tu kat ni ki kru perkhat kechnong. U Conrad da yero ya kechnong he wa ho April khat khande le phawi da rai go wa ki kan thayu em benta ki haki kam chnong he wada kadau ya ki SHG ha ka jala wa ya khmat da ki kan thai we da ongu wa kechnong man go ka wi na ki wa em benta baha wa pungkup bor ya ki kan thai. Da kedau le wa ha usnem khat khande le phausu ka chnong da sedang go ya kachnat ki khanro we ka jala da khar uin go chaki yo man kam ki wa ya khmat man rit men ko wi da ya ro ule ya ka chnong go tia chaprang na du wa em ki chnat wa har rukom na du ipure puthi isnen ikro ipur item yele ki wa ki wi. Conrad da ongu wa hepor ka kajut klam covid khat khande ka chutwakhu de e go san phawa jar tangka chaka chief minister's relief fund we ye ni de e hubleu le ya ka chnong. Hejo ipor da ya ro ya irukom penkhre ya ka lempung mikhalia games hajuai iwoman iwo sarong ya karilum jaintia hi waro kawi. Da ongu waga ni ka lempung upenman hakaleng ke jela nei baha waka sorkar kwa ka wo yu waku ki kam ya le ke spot hawaro omdu de wapenman ya ka chithau dan hi. Da ongu le waka lempung wada dep hatura ye uman ka sin wanangkong uyu ki khana na khasi jaintia ya karilum garo we hakani ka ganti ye ga woman kasin wanangkong ya ki katu kat ni na garo wa khasi wo yo ki ya karilum jaintia we ini man iwa yi ule to alang ba ka sports don hi dakit bok ule ya ki senya le ki na mo ki sports association harilum jaintia he wada pen banao wo e marchilak tangka chaki arpha witli ki senya le ki na ka thain khnang yo ye ki upen khre nei benta ka mikhalia games. Da banjuru le wa iklan ka sorkar to alang ba ya kre lang ki imlang sa lang waka haki wobon ki benta de wa ang wa idrox man i wasi do wakta ya ki khanro de wakentu ya ka chnong wo chimkhia wa hagani ka lehkmen wo ne chisnem uman ka le kam wo yakun percha ya idrox we wa ka sorkar ukre lang go wa ka chnong hagani ka sngi da bo le ya umu sa nam idur sa kan mo na momento we de yo le I chat irwai wa ile ki drill. Tried my stay, hey, yogi, champion, every way up, but in 2 days now, nang boy, region, Ready to school, what a mood on one's one, Mongolia, Benyo, Para, Iman, Karman, Karino, Jindia, Minya, Mamon, one to bra. So yeah, you need, you need, and you can
I also am very happy to see the preparations that are going on for the Meghalaya Games. This is indeed a historic moment for Jowai and for Gentia Hills. There is a reason why we have always made sure that the games must rotate to different parts of the state and not be confined to one particular location. Because we want infrastructure in sports to develop everywhere. Because we want the youth of those areas and regions to be excited about the games, participate in the games, and maybe win medals also in the games. We would like to see that there is a strong integration between the different communities of our state. Last time, the contingents from Gentia Hills, Khasi Hills had gone to Tura. Maybe it was for the first time that some of the youths had seen Garo Hills. Today, our youth from Garo Hills and different parts of Khasi Hills will be coming and spending time with the people of Gentia Hills and Jowai. Maybe it will be for the first time that they will be coming to Jowai. It will be a beautiful occasion to exchange our cultures, understand our cultures, work together in harmony, and what better way than to bring people together than through sports. And that is the reason why today we are investing. I would use the word investing, not expenditure. Investing in our youth. The money we will spend for the Meghalaya Games will reap benefits for years to come. As our compere had mentioned in her opening remarks, that if your vision is for 1 year, plant seeds. If your vision is for 10 years, plant trees. But if your vision is for eternity, plant people. We are investing in our youth because we are looking at the future of our state. And I'm very happy to see the kind of work that our headman, who is also the chairman of the municipal board, our local MLA, Mawaila, and the entire administration and department and the community as a whole has done to ensure that they leave no stone unturned to make these games one of the best games that not just this region, but the state as a whole will come to see. Tuan Yusuf Yutunan like Chnong Koem with the responsibility Hakiling Wara. Ini wadat em kam snem tam ho hanen dangwan ke proposal no em new yang pira katui member chong yang keji lam yang roba chong lam tok ro bakala dan edep sanction hanen ke chong kamunya paula ho hanen jan ko toilet wini nag out nag department gyonga. Kewi yo ibu em ne wadang kendro yo and dynamics leaders untuk chong sim do tia si wajib bentuk tia biha sekretariat i ko em kacuki. Ni hai poro wani mar de blani helikopter so wani chini chimadan. Chief Minister penpau sap mergom tip de. Ile oto oyor penmiet de penpo penpen bila kesor join di mentah ke Meghalaya Games. Kublai ciboni ko mentah ni ora kam tamu disiwa meliu ke tim ke oki. Usiam dong keniye ko man ko record ni Meghalaya Games do. Kewin ko usuk ko buka kat sopai dem tri dem rong lot. Ilu tigi sken de met pod ha. Keborong. Kumi kami kublai kerapang yang Chief Minister borong yogi. Wareu gelaru wan Meghalaya Games hang Chnong Chutwakhu district yogi. Yo ilat yo ikabu wicem kamtam Hakiling Wara yogi. Buru ke sarkar ko Meghalaya office.
Wan kita teks kelen juga kok ke state kami dan lamba kelara dokin atitik kinong cimentahan juga mekhalia game dan ni guman kawasan hajarut ahwa haneng. Tayok le penpau kerja kini cimenta wa wi Dorbar Chnong Chutwakhu Wyrta lo fronai na ro ya rabo beliau perkara ini kah. Waman le ucerman lamba kelayuan municipal. Tenaga yang yang kuat kelam snem mereka mau mawailat ibu dia ceman di korban. Kalau tembian ke program dawe seperti ke program seorang dan urap ai jadi por urap kerpang yang cip mistar yongi. Tecau cong ni ko nga. Wingu yo belai. Yo teh kucing kerkucuk cuk. Hakinong belai tahu ku yang pi. Rakat ni kon ni cong uroi yo man ke cong belai cemat hakile uroi. Yo man ke cong gojok, yo man ke cong ke develops. Kamang wa mele yo pi ibang gino mi kmat yo pi. Iwan ni wacha ibori emlang yo pi subhak wan ni benta. The chong di wa pi. Haju ipor yo ke buwa equation teme di ora. Wala man usung dalal spouse le. Usnem teme wo me ro bahayu ti yo putter ko jingir ku kado. Yo maniki yo manikan. Yo bahagi kam yo bahagi jam. Yo man usung juga ko kile worok nang urai ke district chikman yo urai ke chnong chikman yo man ke state yo man ke blessing yo you pedem e woni kam orang sateng tenaga ling yo nga I wish you all the best sam si wong kejak e ba de mang yo nga o ma plano ma wala yo lang mo pi men di sken ni si hanai ka do jagar khat program gumiu dam aten le wat la kam te ham sa pel mem lang e men sen lu pi Yulti bagi wan program lau pendep kecibat hari ini dawan bijan yulti uman program ko lai baik yo man program ko jam lagi ni kinten kubrai sibon ewo Conrad wan jang utrai ujingir ku ya ka chong Chutwakhu ka chong ko mayawi kamu na celebrate ya kan ni spak song dawi yulti ka jing kublai ko kar pangkamongan me ya kinang bok no thau ya ki member ko rin wat member ko kat kamangan nila dan kami ketika lang trio ya lam ya Chnong cakap flying sekalor hari ini si Paulawan dari ni kita kublai cebon kublai cejaru dorok.